반갑습니다. За уулзсандаа баяртай. 우리 함께 신앙 고백하도록 하겠습니다. Бүгдээрээ итгэлийн тухай хэлцгээе. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул царийн гац сөвгөө өгсөн. Ингэснээр хүүд итгэгч хинч мөхөхгүй харин мөнх амьтай болох болно. Амен. 우리 옆 사람과 함께 인사하도록 하겠습니다. За хажууд хүнтэйгээ мэдчлээ. 당신은 성령의 사람입니다. Та бол ариун сүнстэй хүн юм аа. 몽골어는 어떻게 하나요? Та бол 타볼 아륜 ариун 순순히 сүнсний хүн 훈유 юм. 맞나요? 어렵네요. 우리 한 번 더 인사할게요. 아유보안 무슨 뜻인지 모르죠? Буан. 아유보안 Аюубуа. 우리 스리랑카 친구들이 웃고 있습니다. Шри-Ланка. 스리랑카 인사입니다. 우리 Шри-Ланка 민칠가 аюубуа. 우리 몽골 성도님들은 몽골을 넘어서 스리랑카 언어까지 이렇게 조금씩 배워보면서 집중하면 참 좋을 것 За манай 같습니다. Монгол эцэгч нар бас Шри-Ланка хэлийг бас сурах боломжтой болжээ гэдэг. 네. 지난주 말씀을 드렸듯이 요한복음 14장은 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라라는 선언으로 시작이 됩니다. За өнгөрсөн 7 хоногт судалсан тэр Иохны 14-р бүлгийн захиас болохоор та нар зүрх сэтгэлээ буй шаналга, бурханд итэг, мөн надад итэг гэсэн тунхаглаар одоо эхэлдэг байгаа. 예수님께서는 이제 제자들이 자신이 떠난다고 말씀하시면서도 그들이 근심하지 말아야 할 이유를 설명해 주셨어요. За Есүс одоо шавнараас одоо явх болсон гэдгийг хэлэхэд одоо шавнарын зүрх сэтгэл шаналсан. тэднийг одоо тэгж шаналж болохгүй байх шалтгааныг одоо тайлбарчилсан 예수님의 байгаа. 제자들은요 3년 동안 예수님을 따라다니면서 예수님께서 하시는 일을 지켜봤고 또 지시하는 일들을 행했습니다. За тэр Есүсийн шавнар одоо Есүсийг одоо 3 жилийн турш дагаж түүний хийсэн гайхамшиг болоод одоо сургаал бүх зүйлийг одоо дэрэгдээс нь харж хамтан байсан. 그런데 예수님이 떠나신다면 우리들 스스로가 무엇을 해야 될지 몰라서 두려움에 빠져버린 거죠. Гэтэл одоо тэр шавнар одоо Есүсийг явах болсон гэж хэлэхэд одоо тэр шавнарын зүрх сэтгэл одоо ямар байх 그냥 одоо 따라만 шаналтай 다녔던 болсон. 겁니다. 오늘 본문은요 이런 제자들의 심정을 고아와 같은 상태로 표현을 하고 있어요. За өнөөдрийн ишлэл болохоор одоо ингэж одоо үлдсэн одоо шавь нарын зүрх сэтгэлийг одоо өнчөрсөн хүүхчийг одоо хүүхдэд зөвлөж хэлсэн байна. 사실 얼마나 두려운 상태인가요? 고아와 같은 상태. Тэгвэл одоо өнчөрсөн хүүхэд одоо ямар байдаг вэ? Тэгвэл тэр шавь нар яг тэр мэдрэмжээр одоо байсан байна. 우리 너무 귀여운 바이카가 지금 엄마 아빠 사이에 있어요. Одоо Байка хэрвээ одоо ээж аав нь байхгүй бол ямар ах вэ? 갑자기 바이카 혼자 한국에 남고 엄마 아빠가 몽골로 돌아간다고 생각해봐요. Гэнэт 얼마나 одоо Байкаг ороход аав ээж нь Монгол руу явлаа гэх юм бол Байкагийн сэтгэл ямар байх вэ? 너무너무 끔찍한 일이잖아요. Тэгэхээр үнэхээр одоо байж болохгүй зүйл үстэй. 그러나 예수님께서는 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하겠다라고 말씀하셨어요. Тэгсэн түүнтэй адилхан одоо Есүс одоо шавнартаа та нарыг би одоо өнчрүүлж орхихгүй гэж хэлсэн байгаа. 오늘 제목이 보혜사 성령입니다. За өнөөдрийн сэдв болохоор зэрэг Туслагч туслагч ариун сүнс гэдэг 수술라치 сэдв. 아륜 슌스. Туслагч ариун 예. сүнс. 보혜사 성령 무슨 뜻이냐? За туслагч ариун сүнс гэдэг нь одоо юу гэсэн үг вэ? 원어인 헬라어로 해석을 해보면요. 곁에서 돕기 위해 부르심을 받은 분이라는 뜻이에요. За тэр Библийн одоо их хэлээр нь бол хажуунаас нь дэмжиж туслах гэсэн одоо утгатай юм. 지금도 우리 곁에서 우리를 보호하시고 지키시기 위해 하나님이 붙여주셨다라는 겁니다. За одоо ч гэсэн бидэртэй хамт байж бидний хажуунаас хамгаалж өдөрдөж тусалдаг нэгэн гэсэн үг юм. 이게 지금 한글 성경에선 보혜사라고 번역이 되는데 참 이게 어려운 것 같아요. За солонгос орчуулгаар болохоор зэрэг одоо зөвлөх тайтгаруулагч гэж 무슨 хэлсэн 뜻이냐면 байгаа. 우리를 돕고 위로하고 권면하며 가르치는 분이라는 뜻이에요. За энэ нь юу гэсэн үг гэхээр одоо бидний тусалж хамгаалж тайтгаруулж зөвлөдөг гэж одоо утга гэсэн утгыг одоо хэлсэн байгаа. 쉽게 말해 지금까지 제자들에게 예수님께서 제자들의 보혜사가 되어 주셨다면 예수님이 떠나신 이후에 성령이라는 분이 오셔서 제자들과 함께 하시며 그 역할을 감당하신다는 겁니다. За ойрхоноор хэлэх юм бол одоо Есүс шавнартай хамт байж
тэдэнд зөөвүүлж, удирдах, зааж, сургаж тусалж ирсэн бол одоо Есүс явсны дараа ч гэсэн бас тэдэнд одоо туслагч байх болно гэсэн үг юм. 이 성경에서요. 보혜사의 역할을 하시는 분은 예수님과 성령밖에 없어요. Тэгээ энэ Библиэд байгаа одоо тэр туслагчийн үүргийг бол одоо Есүсээс өөр хүн байхгүй юм аа. 어떤 인간도 자신 스스로를 보혜사라고 말할 수 없습니다. За ямар ч хүн одоо өөрийгөө одоо тусалж зөвлөдөг гэж одоо хэлэхгүй. 한국에 많은 교회가 있지만 이단과 같은 교회도 있어요. За Солонгост одоо олон сүмүүд байдаг боловч тэрс буруу үзэлтэй сүмүүд бас байдаг. 어쩔 수 없이 우리 이주민 생활하시는 분들은 이런 부분에 있어서 좀 취약하죠. За энэ байдал одоо байдаг боловч одоо үүнээс одоо энэ бидний хажуугаар бас одоо сайн зүйл байгаа боловч одоо буу зүйл 그러나 бас 우리 одоо 몽골 байдаг. 예배국 분들이시라면 어디 현장에 가서도 보혜사는 우리 성령과 예수 그리스도밖에 없음을 말하시기 바랍니다. За тэгээ манай Монгол итгэгчнэрийн хувьд бол одоо хаана хизээ байсан ч одоо та нартай хамт хамгаалагч ариун сүнс байгаа гэдэгт итгээрэй. 이 보혜사라는 말이 몽골 성경이나 영어 성경을 보니까 다 헬퍼의 뜻을 가지고 있더라고요. За энэ Пуэса гэж одоо солонгос хэлж байгаа энийг англи монголоор орчуулах юм бол туслагч гэж орчуулагдж байгаа. 이제 자야 집사님도 통역하실 때 투슬라치라고 계속 얘기하시잖아요. 투슬라치. Туслагч. 똑같습니다. 헬퍼, 헬퍼. 도와주는 역할만 되어 있다라고 번역이 되어 있어요. За helper гэж байгаа туслагч гэж орчуулж байгаа. Тэгтэл одоо энэ хамгаалагч. хамгаалах солонгосоор болохоор хамгаалах гэдэг байгаа. 근데 이렇게 한국말처럼 보혜사라고 통역이 참 잘 되어 있는 것 같아요. 성령의 역할을 잘 보여주는 언어가 한국말인 것 같습니다. Тэгээ солонгосоор орчуулсан тэр одоо зөвлөх хамгаалах гэдэг орчуулга нь тохирсон юм шигээс байгаа. солонгос англиар болохоор туслагч гэд яхаар 돕는 тийм, 것뿐 아니라 зөв 언제든지 орчуулга биш юм 우리를 шиг санагдаж байна. 보호하시고 인도하시고 가르치신다라는 거죠. За тэгэхээр энэ болохоор зэрэг бидэнд хамт байж хамгаалж удирдах зааж сургаж зөвлөдөг гэсэн одоо утга 지금도 байна. 성령은 байх 여러분 зөв 안에 юм аа. 거주하시면서 여러분이 말씀을 깨닫게 은혜를 받도록 도와주고 계십니다. За одоо ч гэсэн одоо бурханы одоо Библийн бурханы үгээр дамжуулаад бидэнд зөвүүлж суралцж одоо зааж удирдах байгаа гэсэн 오늘 үг юм. 말씀을 통해서요. 보혜사 성령께서 우리 안에 어떻게 역사하시는지를 깨닫고 어떤 문제 사건에서도 흔들리지 않는 우리 몽골 예배국 다 되시기를 예수님의 이름으로 기도합니다. За тэгээ өнөөдрийн энэ ишлэлээр дамжуулаад одоо ямар ч хаач хизээч одоо ариун сүнс надтай хамтаж намайг өдөрж зөвүүлж тайлгаруулж тусалдаг тийм одоо нэгэн гэдгийг ойлгох болтугай. 첫 번째로 함께 거하시는 평안의 영입니다. За нэгдүгээр сэдв болохоор хамтдаа байж оршиж амар тайвны сүнс гэдгээр одоо орчуулж болох юм. 예수님께서 제자들에게 근심하지 말라고 했던 결정적 이유가 바로 이 보혜사 성령 그가 오실 것이기 때문이에요. За Есүс одоо шаналж зовх хэрэггүй юм аа гэж хэлсэн дээр үндэслээд би одоо та нартай хамт байна. Туслагч одоо хэн нэгэн байна. Одоо ирнэ 오늘 гэдгийг 본문에서 өнөөдөр ишлэр хэлж 또 байна. 다른 보혜사라는 표현은요. 성령 외에도 보혜사의 역할을 하는 분이 계심을 보여줍니다. За өнөөдөр энэ ишлэр болохоор зэрэг өөр нэгэн туслагч ирж байгаа гэж одоо хэлсэн байгаа. 그분이 바로 아까도 말씀드렸듯이 예수 그리스도라는 거예요. За тэр нь болохоор зэрэг түрүүн энэ хэлсэнчлэн Есүс Христийг хэлж байгаа. 요한일서 2장 1절에 보니까 예수 그리스도께서 하나님 앞에서 우리의 대언자가 되셨다고 말씀하셨습니다. За Иохан 1-р Иохан 2:1-д хэлсэн байгаа. Би бол одоо өмгөөлөгч юмаа гэж одоо тодруулсан байгаа. хэлсэн 이게 байгаа. 무슨 말이냐? 쉽게 풀어서 예수님께서는 지금도 우리를 하나님 앞에서 변호하고 계시는 자라는 거예요. За энд болохоор зэрэг Есүс одоо ч гэсэн биднийг одоо Бурханы өмнө одоо биднийг өмгөөлөх болно, өмгөөлөгч юм аа гэсэн гэж одоо тэмдэглэсэн байгаа. 이 성경도 원어로 보니까 투슬라치로 되어 있는 거예요. За тэгээд энэ Библийг харах юм бол одоо эхлээс нь харах юм бол бас адилхан туслагч гэдгийг 즉 хэлсэн 성령이 байгаа. 하는 역할과 동일하다는 겁니다.
тэгээд энэ түрүүний ишлэлтэй бас адилхан байна. 첫사람 아담 이후 모든 인간은 죄인이 되었고요. 죄로 인해 완전히 하나님과의 관계가 끊어졌었어요. 그렇죠? За анхны хүн Адамын нүглээс хойш одоо бүх хүн төрлөختөн гэм нүгэлтэй болсон. 그러나 예수 그리스도께서 십자가 대속과 부활을 통해 이 문제를 완전히 해결하셨습니다. Тэгээд одоо энэ хүмүүсийн одоо хүн төрлөختний гэм нүглийг зайлуулахын тулд Есүс Христ бурхан Есүс Христ одоо хүний дүрээр 완전히 ирсэн байгаа. 해결되신 거 정말 믿습니까? Тэгээ Есүс Христ бидний одоо гэм нүглийг одоо бүх шийдсэн гэж одоо итгэлтэй байна уу? 아멘. 우리 정말 아멘. 지난주에 배우지 않았습니까? 아멘. 그대로 될 것을 믿습니다라는 고백. За амен гэдэг нь болохоор зэрэг одоо тэр хэлсэн үг одоо тэр чигээр нь одоо биелэгдэх болно гэсэн одоо хүлээн зөвшөөрсөн үг. 아멘의 응답을 받아보시기 바랍니다. За амений одоо тэр утгыг одоо ашиглах болтугай. 이제는요, 우리는 예수 그리스도의 보혈을 의지하며 하나님 앞에 나아갈 수 있는 신분이 되었어요. За одооноос бид нэр одоо бурханы өмнө одоо гэм нүглээсээ зайлуулагдаж бурханы өмнө гарах хэрэгтэй 근데 성경에 болсон. 보니까 마귀는 이간질자거든요. Библиэс харах юм бол одоо чөтгөр биднийг одоо байнга одоо бурхантай уулзахаас 이 одоо 하나님과 우리 дотор 사이를 байж яадаг. 끊임없이 이간질하는 자예요. бурхан болоод одоо хүн төрлөختний хооронд одоо хамт байхыг одоо үргэлж одоо таслаж бидэнд саад болж яадаг. 우리는 지금도 매일 죄 짓고 살아가잖아요. Бид одоо ч гэсэн өдөр бүр одоо сатаанд чөтгөр туурдагдаж байгаа. 마귀는 맨날 하나님께 일러 바치는 거예요. 제 죄 짓고 산다고. Тэр чөтгөрүүд одоо бурхантай хамт байлаа гэж одоо бидрийг үргэлж бурханаас холдуулахыг 그러나 хүсэж байдаг. 그래봐야 예수님께서 십자가의 흔적을 보여주시면 끝나는 거예요, 그거. За тэгвэл энэ хэрэс чөтгөрийг зайлуулахын тулд бид нар Христийн загламыг үзүүлэх хэрэгтэй. 예수님은요, 돌아가신 분이 아닙니다. Есүс одоо нас урсан нэгэн биш юм аа. 지금도 Одоо 우리의 ч гэсэн 투슬라치가 되셔서 우리를 끝까지 지키고 보호하고 계셔요. одоо ч гэсэн биднэртэй хамт туслагч болж биднийг одоо хамгаалж удирдах байгаа. 예수님께서 하나님 앞에서 이 보혜사의 역할을 감당하고 계신다면 성령께서는 지금 이 땅에서 그 사역을 감당하고 계십니다. За Есүс одоо тэнгэрт одоо бурхны хажууд одоо биднийг одоо өмгөөлж хамгаалж байгаа бол энэ газарт болохоор ариун сүнс одоо биднийг хамгаалж удирдах байна. 예수님께서 이제 제자들에게 승천하면서 약속하신 성령을 기다려라라고 말씀하셨어요. Тэгээ Есүс одоо шавнартаа одоо нас бараад одоо тэнгэрт өргөцсөн ч энэ газарт одоо та нартай 그랬더니 туслагч 사도행전 хамт байх болно 2장에 гэж хэлсэн байгаа. 기도하는 제자들, 그 기도하는 중에 성령이 임해버리셨습니다. За тэгээд тэр залбирлаар дамжуулж одоо тэр ариун сүнс та нартай хамт байх болно. 그때부터예요. 이 복음이 그 유대 땅을 넘어서 온 세상으로 확장되기 시작한 때가요. За тэгээд тэрнээс хойш одоо энэ Юудэ нутгаар дамжигдан бүх дэлхийн ертөнц рүү ариун сүнс хүмүүстэй хамт байх 무슨 болно. 말이냐? 이 성령이 없었더라면 스리랑카, 몽골, 대한민국 복음이 올 일이 없다는 거예요. Энэ хэрвээ юу гэсэн үг вэ гэхлээр зэрэг энэ Библи байхгүй байсан бол энэ сайн мэдээ байхгүйсэн бол Шри-Ланка, Монголд одоо сайн мэдээ одоо байхгүй байлаа. 또 무엇보다 중요한 것은 이 예수 그리스도를 영접하는 순간에 성령께서 교회에 있는 게 아니라 우리 안에 거하십니다. Тэгээд энэ ариун сүнс болохоор зэрэг биднийг одоо Есүс Христ итгэн сэтгэл зүрхээрээ хүлээн авах юм бол ариун сүнс та бүхний бидний зүрх сэтгэл хамт байж биднийг өдөрдөн хөтлөх болно. 본문은 그는 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠음이라고 말씀하셨어요. Өнөөдөр ишлэлд болохоор ариун сүнс та нартай хамт байгаа. 이제 바울 또한 хэлсэн байгаа. 바울 또한 이 고백을 같이 했죠. Паул бас энэ одоо юу гэрчлэлийг хэлсэн байдаг. 고린도전서 3장 16절에 우리가 하나님의 성전이며 너희 안에 성령이 계시지 않냐라고 말씀을 선포했습니다. За Паул бас
хүлэн зөвшөөрч хэлсэн байдаг. 이걸 이제 성령의 내주하심이라고 말합니다. Юу лээ? Паул болохоор бурхны сүм та бол одоо бурхны сүм юм ариун сүнс бидний дотор оршдгоо гэж одоо тунхагсан байдаг. 무슨 말이에요? 성령이 어디 계시냐? 지금 우리 안에 계시다. За юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг одоо ариун сүнс одоо хаана байна гэвэл одоо миний бидний зүрх сэтгэлд байна гэсэн. 우리 앙카 성도님, 요진 성도님 안에 거하신다는 거예요. За анхаа болоод одоо хэн нэгэн бидний одоо бүх хүмүүсийн зүрх сэтгэлд оршиж байгаа. 성령이 언제까지 계시냐? 잠깐 머무는 게 아닙니다. Ариун сүнс одоо хэр хугацаанд байх вэ гэвэл богино хугацаанд биш юм аа. 사람은 언젠가 다 떠나요. Хүн хизээ нэгэн цагт явдаг. 그러나 Энэ хорвоос явна. 죽는 그날까지 또 천국 가는 그날까지 영원히 함께 하실 것을 약속하셨습니다. Тэгвэл одоо тэр хүнийг одоо яваажин хүрэх Тэнгэрийн орон явах хүртэл ариун сүнс бидэнтэй хамт байх болно гэж 결코 우리를 떠나지 хэлсэн 않고 байгаа. 날마다 새 힘을 주시는 거죠. Тэр ариун сүнс бидэнд өдөр бүр одоо шинэ хүчийг өгж байна. 우리가 이 사실을 놓치면요. 쉽게 좌절하고 평안을 빼앗기게 됩니다. За бид энэ үннийг одоо баримталж чадахгүй бол амархан асуудал нөхцөл байдалд бэрхшээлд одоо автах болно. 그런데 예수님께서는 이 성령을 약속하시면서 뭐라 하셨냐? 세상이 줄 수 없는 참된 평안을 우리에게 주실 것이라고 약속하셨어요. Гэвч одоо Есүс бидэнд тэр дэлхийн өгч чадахгүй жинхэнэ амар агуулга өхөн амсан байгаа. 우리 얼마나 걱정 고민이 많은 시대예요, 지금이. Бид одоо энэ цаг үед хичнээн төгшөр айдастай амьдарч байгаа билээ. 그런데 세상이 알 수도 줄 수도 없는 그 평안을 예수님이 주신다고 약속하신 거예요. Гэтэл одоо тэр одоо дэлхийн ертөнцийн өгөх тэр өгч чадахгүй тэр амар амгалан одоо би та нарт өгнө гэж амсан байдаг. 어떻게 해요? Яах вэ тэгвэл 근심과 두려움이 밀려올 때 생각을 바꿔야 돼요, 우리는. бид нар тэгвэл төгшөр айдас тэр зүйлийг одоо 염려에 붙잡힐 게 아니라요. маа. 내 안에 나를 보호하고 나를 가르치시고 인도하시는 성령께서 함께 하신다는 것을 기억해야만 합니다. Тэр шаналлалт санаа зовнилд баригдахын оронд ариун сүнс бидний дотор оршиж байгаа. Биднийг хамгаалж зааж удирдах байгаа гэдэгт одоо итгэх хэрэгтэй юм аа. 로마서 8장 26절에 보니까 성령께서 우리의 연약함을 도우시며 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해 친히 간구하신다 그러셨어요. За Ром 8:26-ад сүнс бас бидний сул дорой байдал тусалдаг 여러분 기도 안 гэж 하시잖아요. хэлсэн байдаг. 우리 기도 안 하잖아요. Бид нар та бүхэн одоо залбир сайн хийхгүй 근데 байгаа 지금 이 гэдэг. 시간에도 성령이 나를 위하여 기도하고 있다라는 거예요. Гэтэл одоо энэ цагт одоо ариун сүнс одоо бидний төлөө одоо залбирал хийж байгаа гэсэн үг юм. 우리는 우리 힘으로 살아가는 존재가 아닙니다. Бид нар бол одоо өөрийн хүч чадлаар 우리 얼마나 амьдардаг 연약합니까? хүмүүс биш юм аа. Бид 우리에게 хичнээн 무슨 능력이 сул дорой хүмүүс үлээ. 성령의 능력으로 살아가는 영적 존재예요, 우리는. Хүн бол одоо ариун сүнсний хүч чадлаар амьдардаг. 우리 몽골 예배국 모든 영마. 성도님들께서는 어떤 상황 속에서도 이 보혜사 성령의 능력을 힘입어 세상이 줄 수도 알 수도 없는 평안을 누리시기를 바랍니다. За манай Монгол цуглааныхан одоо бүх итгэгчнэр одоо энэхүү туслагч ариун сүнсний хүчинд итгэж дэлхийн өгч чадахгүй, мэдэж чадахгүй жинхэнэ тэр одоо амар амгалан баяр баясгалан талархал аж аргалыг эдлэх ботугай. 두 번째로 진리를 증언하시는 진리의 영입니다. За хоёрт нь болохоор гэрчилдэг үнний сүнс гэж. 예수님께서는 이제 보혜사 성령을 가리키면서 진리의 영이라고 말씀하셨어요. За Есүс одоо туслах ариун сүнсийг үнний сүнс гэж бас 성경에서 말하는 хэлсэн 진리는 байгаа. 딱 하나예요. За Библиэд хэлсэн одоо үнэн бол одоо нэг л зүйл байгаа. 뭐예요? 예수 그리스도를 가리키는 말입니다. Энэ бол одоо Есүс Христийн зааж байгаа үг юм. 즉 무슨 말이냐? 성령께서 하시는 중요한 사역이 진리 되신 이 예수 그리스도를 증언하는 사역이라는 거예요. Ариун сүнсний гүйцэтгэл одоо чухал үйлчлэл бол үнэн болох Есүс Христийн тухай одоо гэрчилж байгаа юм аа. 여러분 교회 오고 싶은 마음, 말씀 듣고 싶은 마음, 예수가 그리스도라고 믿는 마음 여러분이 스스로 하는 거 아닙니다. 내 안에 성령이 일하고 있는 거예요. За та бүхэн одоо сүмрүү ирж одоо бурхны үгийг сонсож бурханд догтос сэтгэл хүлээж одоо ням гарагтай ирдэг тэр сэтгэл зүрх бол та бүхний зүрх сэтгэл биш юм аа. Бурхны ариун сүнсийг өгж байгаа зүрх сэтгэл юм аа. 그리고 이어서 제자들에게도 예수님을 증언해야 한다라고 명령하셨습니다. За эндээс одоо цаашлаад Есүс одоо шавнартаа үнний сүнс
ирэх болно гэж одоо хэлсэн 이 байгаа. 복음 증거는요. 해도 되고 안 해도 되는 게 아니에요. 선택이 아닙니다. За энэ сайн мэдээний даалгавар бол одоо хийж болохгүй гэж одоо сонгогдсон 구원받은 зүйл биш 성도에게 юм аа. 주어진 필수적인 사명이에요. За авралыг авсан одоо бурхны хүүхдүүдийн хийх ёстой үүрэг юм аа. 근데 많은 사람들이 전에 보기도 전에 걱정하죠. Гэтэл одоо олон хүмүүс одоо сайн мэдээг хүргэхийн өмнө их санаан зовдөг. 내가 어떻게 복음을 전할 수 있을까? Би одоо яаж одоо сайн мэдээг 무슨 나 같은 хүргэх юм бэ 사람이 лөө? 어떻게 이런 복음을 Над чи хүн одоо яаж энэ сайн мэдээг хүргэх юм бэ? 내 삶도 살기가 너무 힘이 든데 За би одоо зүгээр Аа. амьдрахад хэцүү байхад 염려가 가득하죠. гэж одоо үргэл санаа зов шаналж байгаа үстэй. 근데 예수님께서는요. 이 문제에 대해서도 이미 답을 주셨어요. Гэтэл одоо Есүс энэ асуултын хариултыг хэдийн өгсөн. 보혜사 성령께서 모든 것을 가르치시고 예수님께서 말씀하신 것을 생각나게 하실 거라 그랬습니다. Одоо туслагч зөвлөх ариун сүнс бүх зүйлийг зааж Есүс хэлсэн зүйлийг бидэнд одоо сануулах болно гэж одоо хэлсэн байгаа. 사도행전 2장에 보니까 성령이 강림할 때 성령께서 제자들에게 임하니까 제자들이 영적인 눈이 열려버렸어요. За Үйлс намын 2 дугаар бүлэгт ариун сүнс одоо бууж ирэхэд шамнар дээр ирэхэд тэдний одоо сүнслэг нүд нээгдсэн гэсэн байгаа. 뭐라고 표현되어 있냐? 새술에 취한 것 같다고 표현되어 있습니다. 새술. new alcohol. Юу гэж одоо зүйрлсэн бэ гэхээр зэрэг шин одоо 여러분 술 취하면 어떤 모습이에요? одоо согцсон мэт одоо 술 취하면 байх 어떤 болно 모습이에요? гэж одоо зүйрлсэн байгаа. нар 정상이 согтууд яах вэ? 아니에요. 술 취하면. Согтох юм бол одоо жирийн байдалтай биш болно. 잘 아시잖아요. 왜 모르는 척 сайн 하세요? мэдж байгаа үстэй. 다 잘 아실 것 같은데. 정상이 아니죠. 그러나 Одоо хэвийн байдалтай биш болно шүү дээ. 성령의 충만한 자들을 보니까 사람들이 듣도 보도 못한 새 술에 취했나라고 느껴질 정도로 Гэтэл 달라졌다는 одоо үнэхээр яг ариун сүнсээр дүүрэн болсон итгэлтэй хүнийг харах юм бол тэр архинд согцсон 막연했던 хүнтэй 믿음이 адилхан 구체화되어지고 юмаа гэж зүйрлсэн байгаа. 예수님의 십자가의 부활의 의미를 깨닫게 된 거예요. 그때. За тэгээд шамнар тэр ариун сүнс бууж ирээд тэдний одоо зүрх сэтгэл одоо 그러니까 өөрчлөгдсөн 그 байгаа. 겁쟁이 베드로가 생명조차 아끼지 않고 어디서든 막 예수 이름 전하고 다닌 겁니다. За тэр одоо аимхай хулчгаар одоо Петр хүртэл одоо хаач явсан одоо сайн мэдээ хүргэж Христийг одоо 말씀이 илчилдэг болж 믿어지고 өөрчлөгдсөн. 깨달아지는 은혜는요. 성령이 역사해야만 돼요. Тэгээд ариун сүнс биднэрт одоо тэгж бууж ирж ариун сүнсээр тэ байх юм бол сайн мэдээний ажил бол бидэнд одоо ямар ч 우리 шаналж 예배부 санаа зовх зүйл 모든 биш юм аа. 성도님들에게 하나님을 예배하는 이 시간에 성령의 역사를 체험하는 시간 되기를 바랍니다. За та бүхэн одоо энэ мөргөлийн энэ цагт тэр ариун сүнсний ажлыг одоо мэдрэх болтугай гэж одоо хүсье. 스리랑카 성도님들이 벌써 입을 벌려 아멘하고 있어요. Шри-Ланка итгэгч нар одоо амен гэж одоо 입을 хүсэж 벌려야 байна. 돼요. За ингэж одоо амаа нээх хэрэгтэй юм аа. 특히 진짜 베드로는 이전에 두려움 때문에 예수님을 부인했던 사람이죠. За тэр Библиэлд Петр хичнээн шав байсан ч гэсэн Есүсийг одоо үгүйлж юу лээ. 그런데 그렇게 용감하게 될 수 있었던 것은 베드로의 지식이나 능력 때문이 아니었어요. За тэгээд Есүсээс одоо өөрийгөө буруулж исэн Петр одоо ариун сүнсээр бууж ирснээс хойш одоо 보혜사 өөрийн 성령이 증언하게 하신 겁니다. өөрийн чадвараас болсон юм биш. Тэр ариун сүнс түүнд одоо ойлголтогч ярих чадвартай болж сайн мэдээг хүргэсэн юм аа. 저도 마찬가지예요. Би ч бас одоо ялгаагүй юм аа. 우리가 이제 매주 김포 통진의 현장을 나가거든요. Бид 7 хоног бүр бүтэнсэн хагасаа өдөр Гимпогийн Тунжин руу очдог. 이 현장에 나가면요 성령이 역사하는 것을 정말로 체험합니다. За энэ ийшээ очихоор зэрэг үнэхээр ариун сүнсний ажиллаж байгааг одоо мэдэрдэг. 평상시에 머리가 백지 상태인데 현장에 나가서 영혼을 만나면요 이상하게 말이 술술 나와요. Одоо жирийн үед бол одоо хэлж ярих зүйл чаддгүй байсан бол одоо яг Тунжинд очиод одоо хүмүүстэй уулзаж ихтгэл хүмүүстэй явуулцгаа сайн мэдээ хүргэхэд одоо өөрийн мэдлэгөө одоо бидний дотроос сайн мэдээ гарч 이 ирдэг. 복음을 전하다 보면은 내가 준비한 말도 아닌데 내 입에서 막 뭐가 나와요 말이.
Тэгээ сайн мэдээг одоо би бэлдэж байгаагүй ч гэсэн бэлдээгүй ч гэсэн одоо энэ түнжинд очихаараа зэрэг одоо өөрийн ирэхгүй сайн мэдээ 성령이 내 입을 통해서 역사하신다는 거거든요. гардаг. Энэ бол одоо сайн мэдээ миний дотроос одоо амар дамжуулан 전 сайн мэдээ 지금도 그러고 гарч 있습니다. байна. 제가 말씀을 준비했거든요. 근데 계속 마음대로 막 말이 나와요. 제 마음도 아닌데. Одоо ч гэсэн адилхан би өнөөдөр номлыг одоо бэлддэг. Тэгтэл энэ дээр гарч ирээд ярихаараа зэрэг одоо өөрөө 그러니까 막 저는 막 말하는데 гарч ирдэг. 당황은 여기서 하셔요. 이제. Би ингээд үг хэлж байгаа ингээд дотроос ариун сүнсээр үг хэлж байгаад энэ орчуулж байгаа надаар миний хувьд их хэцүү байгаа гэдгийг мэдэрч байна гинэ. 그게 성령의 역사입니다. За энэ бол одоо ариун сүнсний ажил юм 그러므로 내 аа. 부족함 때문에 두려워할 이유가 없어요, 우린. Гэхдээ одоо бидний сул дорой байдлаасаа болж бид нэр одоо санаа зовж шаналах хэрэггүй юм аа. 성령께서 생각나게 하시며 말하게 하십니다. Одоо ариун сүнсээр одоо ариун сүнсээр дүүрэх юм бол одоо өөр мэдлгүй одоо ариун сүнс бидний 저는 дотроос 진짜 여러분들 ажиллана. 얼굴 떠올리면서 매일 이런 기도를 꿈꾸면서 해요. Би одоо залбирахдаа 우리 몽골, та нарын төлөө 우리 몽골 성도님들, мөрөөдөж 스리랑카 залбирдаг. 성도님들 직접 여러분의 입으로 이 복음을 말하는 날이 머지 않았다. За манай Монгол итгэгч нар болоод итгэгч нар одоо өөрсдөө итгэгч нарын амнаас одоо өөрийн мэдлгүйгээр одоо сайн мэдээний үг одоо гарах болтугай гэж одоо залбирдаг 우리 аа. 삶의 현장에서 진리의 영이신 성령의 인도 속에 삶의 현장에서 예수 그리스도를 날마다 담대히 증거하는 응답 있는 사람이 다 되시기를 예수님의 이름으로 기도합니다. За бидний одоо амьдралдаа бид нэр одоо ариун сүнсний удирдлагаар амьдралынхаа талбарт одоо Есүс Христийг зоригтоор гэрчилдэг сүнсний хүмүүс байх болтугай 결론입니다. гэж Есүсийн нэр залбирч байна. 만남의 축복이라고 하죠. За дүгнэлт хэдий за учрлын ажиллал гэж ярьдаг штэ. 우리가 지금 만나게 된 것도 얼마나 큰 축복인지 모릅니다. Бид нэр одоо ингээд уулзаад биенээ таньдаг болсон нь одоо хичнээн агуу ажиллал вэ гэдгийг хэлэх аргагүй юм. 시간과 공간이라는 게 사실 얼마나 다양해요. За цаг хугацаа орон зай энэ дэлхий дээр одоо хичнээн олон янз олон газар байгаа билээ. 2026년에 그것도 한국에서 그것도 서울 강서구에서 함께 예배를 드린다는 게 얼마나 기적 같은 За тэгвэл 일입니까? бид одоо 2026 онд Солонгост одоо тэр дундаа одоо Сөүлийн гансаагүй дүүрэгт одоо энэ сүмд хамтаа мөрөл хийж байгаа энэ учрал бол одоо ямар гайхамшиг вэ? 시간과 만남의 주관자는 하나님이세요. За бурхан бол одоо цаг хугацаа учрлын одоо эзэн юм аа. 물론 이제 교회 안에서의 만남도 그렇지만 인생을 살아가면서 좋은 파트너를 만나는 것도 큰 축복 중에 За 하나입니다. мэдээж эрэг энэ одоо сүм дотор доторх бидний учрлууд одоо хамаатай боловч одоо амьдралдаа бидний дорны амьдралд одоо сайн хамтрагчтай учрах нь бол одоо бас агуу ажил юм 누구와 аа. 밥을 먹느냐에 따라서 이 밥을 먹는 시간이 교제의 시간이 될 수 있고 그냥 배 채우는 시간이 될 수 있어요. За хинтэй хамт одоо хооллож байгаас хамаарат энэ хоол одоо зүгээр л одоо хотоодыг дүүргэх цаг байх уу эсвэл одоо энэ хоолоор дамжуулж бидний одоо нөхөрлөж нийгэмших цаг хугацаа байх 몽골에서 уу 게르를 гэдэг 세울 нь 때도 шалтгаална. 마찬가지잖아요. Монголд одоо гэр барихад бас адилхан байдаг штэ. 가족이나 이웃이 함께 힘을 모아야 됩니다. 막. За тэр айл гэрүүлийнхэн болоод одоо хөршүүд одоо хүчээ нэгтгэхэд гэрийг барьдаг штэ. 한 사람은 벽을 세우고 다른 한 사람 지붕 기둥을 받치고 누군가는 또 천을 씌우기도 해야 됩니다. За хэн нэг нь одоо ханыг босгоод хэн нэг нь тооныг өргөөд одоо багныг одоо түшиж өгөх юм уу? 호흡이 맞는 사람들과는 막 쏜살같이 게르 한 통 딱 쥐어버리죠. Тэгээд одоо дээврийг хүчиж олсыг уях гэх мэт одоо бүгдээрээ нийж нэгтгэж байж одоо тэр гэрийг барьдаг. 근데 호흡이 맞지 않은 사람과 하게 되면 게르 하나 세우는데 막 몇 날 며칠이 들어요. За тэр бүх хүмүүсийн одоо сэтгэл санаа нэгдэж нэг байж одоо тэр гэрийг одоо цэмцгэр аятайхан барьж 그래서 몽골 чадвал 사람들은 이 공동체가 함께하는 사람이 얼마나 중요한지 이미 잘 알고 있는 줄 압니다. За тиймээс одоо энэ монголчууд одоо эртээрээсээ хамтарч ажиллах бол одоо хичнээн агуу одоо ажиллал болохыг одоо 근데 아무리 좋은 мэднэ. 파트너여도요 사람에게는 한계가 분명해요. Гэтэл одоо хичнээн одоо сайн хамтрагч байлаа ч гэсэн хүмүүсийн хувьд одоо бас цаг хугацаа хязгаартай байж 성령님이 болно. 완전하시고 영원히 우리와 함께하시는 최고의 영적 파트너입니다.
Гэвэл одоо итгэлч бидний хувьд бол одоо хамгийн сайн хамтрагч сүнслэг хамтрагч бол ариун сүнс юм аа. 성령께서는 절대 우리를 고아와 같이 버려두지 않으실 거예요. Одоо сүнслэг хамтрагч бол биднийг одоо үрд мөнхөд хамт байж хамтдаа байх болно. Хизээч биднийг орхихгүй. 우리 안에 영원히 거하실 거며 평안을 주시고 연약함을 돕고 예수 그리스도를 증언하도록 인도하실 겁니다. Ариун сүнс одоо төгс юм аа. Төгс тэгээд үрд бидэнтэй хамт байж одоо хамгийн сайн сүнслэг хамтрагч байж 우리 чаднаа. 성도님들께서 영원한 보혜사며 완전한 영적 파트너이신 이 성령을 의식하는 귀한 축복의 증인들 다 되시기를 예수님의 이름으로 기도합니다. Ариун сүнс биднийг одоо өнчрүүлж орхидгүй юм аа. Үргэлж үрд хамт байж амар амгалан одоо амгалан одоо авчрах болно. Тэгвэл манай Монгол итгэгч нар Монгол цуглааныхан бүгд мөнхийн зөвлөх төгс сүнслэг хамтарч болох ариун сүнсийг санаж Бурхны үйлсийн гэрч болох болтугай гэж Бурхан Есүсийн нэрээр залбирч байна. 기도하고 마치겠습니다. За залбирлъя. 사랑의 하나님 아버지, 구원받은 것도 감사한데 최고의 동역자들과 함께하게 하심에 감사를 드립니다. Хайртай эзэн минь ээ, биднийг аварсан мэдээж талархаж байгаа боловч биднийг одоо нэг дар цуглуулж хамт учруулсан эзэн танд бас талархаж байна. 또 우리의 연약함을 아시고 날마다 우리를 보호하시고 인도하시고 가르치시는 성령을 보내주심에 감사를 드립니다. Мөн биднийг одоо сул талыг мэддэг, бидэнд тусалдаг, хамгаалдаг, өдөр бүр бидэнд заадаг ариун сүнсийг илгээсэнд талархаж байна. 매 순간 성령의 인도받는 우리 몽골 예배국 되게 하여 주옵소서. Одоо мөч бүрд одоо ариун сүнсээр өдөрдуулдаг Монгол цуглаан байх болтугай. 모든 것을 완벽한 파트너인 성령님과 교제하는 우리 몽골 예배국 되게 하여 주옵소서. Бүх зүйлд одоо ариун сүнсээр өдөрдүүлж төгс хамтрагч одоо сүнслэг хүмүүс сүнслэг одоо Монгол цуглааныхан байх болтугай. 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.